kita ada. Sehat Abe. Sehat. Oh yang sudah, iya. Bilang gitu aja. Halo. Masa? Bukan aja beda. Ambil gaya ke. Kasi imang kaninin na laitan niyo. Halo. Yang satu ke orang pertama nasional dari Kabupaten Alam. Angin sepoi-sepoi. Bilang mah enggak masa saya katanya enggak kita sama-sama akan langsung saya tangga itu. Di posisi che le perela si caloni. Ah, namanya nasi apa lagi sih? Kalori.
na dulu. Yang kayak mana kalau sebenarnya iya. Baik. Ya, yang dapat orang besar. Dia mau ya saya kayak dah. Dapat di bengkel. Dia mau yang dia. Dia mau kopi. Dari Sagala. Tengahlah. Oke.
ilaki ora pau pating ilaki lomba pamario. Makan duduk nanti di situ sama Ndok, Lek. Yuk. Bisa tingkat. Bisa baru tomate, inan nomor 2, Pak Panganan, inan nomor taldu, inan Pak Maraka, inan Pak Tulantang nomor apa, inan atau Mak Badong. Nomor bisa, nomor 5, nomor 6, lantang tangkian, inan tangkian suruh, Pak Tulantang tangkian suruh. Lantang nomor 7, senene katende, lantang nomor 2, saya laku sama 2. Sitaru alam letter I keluarga Maleno. Lantang nomor 90 tandu sama 20 apa pati ini doten. Lantang nomor 95 saya laku sama 26 keluarga ini donna. Lantang nomor 97 saya laku 20. Siapa Pak Lil. Lantang nomor 20 bisa saya laku 20 apa Bapak Evan. Lantang nomor 25 saya laku 20. Lalu lantang nomor 30 misa saya dapat 32 pastor. Lantang nomor 30 saya dapat 32 siapa Pak Rinas. Lantang 30 kasera saya dapat 40 misa si nenek Kelin. Lantang 42 saya dapat 45 si Tomate. Cuna alam letter A keluarga, alam letter B keluarga, alang letter C ambek tondok Tambunan Mangabe, alang letter D Toparenge Tambunan Mangabe, alang letter E pastoral, alang letter F pemerintah, alang letter G, alang letter H keluarga. Iya, kau ya teh alang di keluarga, kau minta kami itu kita tuh mengarah persoalan nasam, kumako den tanungku den ku kasirina ku kalau kok napa mai ya takkan mau kok mau madatu bi kau yang mau jalan keluarga datang panjanita. Namanya ya tu kamu sama itu mana ya tu teromi lami pe masih. Nah sekarang apa yang pos nah para apa ini
protokol hindi ilang protokol. Si tanong na nung pa. Naman mo si Poto. May katabi kami, umakatabi, din mo informasi na may perataran luka kumuha, tao na bisa, tawag tuto lang ang biran na may kagumo. Medyo matalo, ibisa ita manilidoro, dengan na larang bukitero. Yo, tek namasami kumua marira batu terreden nih. Yo. Kadang ko netiin do. Sumbong meron din rin kinapyan. Sarasar mo dito. Indarate apa tuh? Iya. Iya. Dari. Dari.
bisa. Aku tahu nggak nih. Lima boletero kada kama. Wayanto, kutanda itu bola, kutanda itu katulay. Upilapang kami Manila, kami Masir. Baiklah nasa motetero. Ta isa ni sabanasa kuma ya teteroan tanda marina Tuvalu Sisora Hanagana Sisora Duka tanda kanan tanda kiri Salurara Salubuku tanda Indo tanda P. Jadi teteroan Lata sorong ya Rokko Riwana Indera Wabe Usahu sama datuna Nene Yatman Waya nagpelisun na pala Nagpelisun na ipala Deno upa at natuntong Urondong ki isolasam na yate may patuan na ayaw may tulantoy Lago sa manego Pongaurel lumingka mo ko lantarampak lamparan dumijobonga pengantar gereja lampas sambayangan ki lanapas taruwa mo karudusan dako jadi latapisan nih. Kupe kata baiki tak maku pasarian narinding tak maku palikok na manang naban narante aktu yate mai komo tasorong itu jona sara ia terako puang matua eno pana tonto atu puang matua untontong ki
lante allo yate terako mangkana tujona sara yate uko tabe lako kita solanatan may komo tatuko tamas tambaya lasangan na ambe ng anak na pinamasallo amin opo atau tumang pagi lang suruga tubuhan na mento angge bariti labi lako kami tula pa siya matin tontong kani umpuri siyang pakarabi ko Balana mempayan tujuh napa tunduan mi. Tulako kami mintu solanata. Turampo lante inan niate. Tutontong tuntung kani nyometo inan kitim saki. Anki rampo salama lante inan niate. Nayate sarai yate. La tontong kani malaku den no pami tuntung kani nama aling kamera. Si panganduan tujona atau matuanke to parenge atau ngaparenta kya mintu panitia kemana kya tangana tontong komumpa tontong komun tuntun diri no panaya tu apa lana pogau lana posara ana posara dituru pak purayam na to temo puang malaku kalian kamasustana apa iya atau kamasustani atau buang pasti toyangan nih ya tuntun nih renopa anna mangingaran labi lago temai anak ya balinna teto ikabe ampamo tuntun nih renopa na ya tumentu tu apa lana pogau anna silolongan belanna Pak kama turu-turuan mi siapa tunduan mi. Namangan dulu kakan nopo tujona mentu tahun mi. Tularam pulante inan. Tujona mai laum. Paten kalentena den nopo ami tuntun ni jomi tutun nalalan. Anna rampo salama kita inan kama sultan. Anna tonto si pakatana misa tola misa. Opuang ki parampulu kalako. Tinggal mi tujona te dong tulari polai mo basti den no pa ami tontong sorongan kani tujona patunduan mi angki posara meloi patuna posara ite metodi pura mo di papatan ni na yato katanga kap bala lami pati toyangan den no panna posara ite turu pa purayami landu kate tanggal lo to temo puang kisor matumento katuangki den no panaya tumento na to lalu jonasa may kamu tula tontong tuntungkan di solanatan lante ate belana kami jatuh madosa jatuh kesalahan no puang apa pagari kalampuan ki puang Yesu tutuo siya perintah di solakama na pinamasallo to temo siya tontong selakona amin lasangan na amin na anak na pinamasallo amin yo tabi elak ko to parenge ya tete dong di dulu kumuaya mo lata pokarudusan pwede sangki mulai yo jadi sangki mi po chandra nang kadi sangki tu karudusan ya te kamu sama manemu batas suna sama itu te dong mimi amakan ni Bayar kalau apa kalau ada kemarin melakukan itu.
Bahia. Jangan. Jadi ki dolo kami lakukan tekan dunia laku peringe upah keumuman kita kami laku keperinge ambil tolok pendona pondena laku cuma perintah majelis upah kami nah laku itu kita kelanakan. Demo isituin wajib semua manasamo di paling bermutualo di mana kehilangan banua di angka itu betul may sumbong may bayo ko tadi di Pupendulso. Yo, nakukita ang kinwarga. Kailan na dito ako kamunti may jong na akin na hindi ang banda. Oke, ading kute. Yang ading kute. Ya, datang kute. Oh, datang kute. Kamu orang kambias. Tama tina. Barangnya di mana ya? Nomor 10 ka. Wala na sini mayo. Wala na ni soro patama sini tu wala na. Hei, 1, Yes.
tabe te ampun natondok siman lagi diatan na tidainan tuwa balo lipuk tumbok pulau tuna katonan rara sarong langi nanai bendang panikuan siani patana biu te pangarura malabina sa tombi kelum pakasalitan na tasik na tumenta bitaruno lantimang kanitani lau palendu ulang nara makang manta mate ada anak katomponan lau palendu renden bulawan na bukutang si piadiran ropote pale sulara ana telolongan buai mata katolongan sidan mikati umbaran tongkonan malenong unna de ade tak de mitampana ambe pasiruan namuane lari patung babi tondok lari duang dia pami tumeng kalemba modika malalam kau tanummo unnola motosuan nadang panta darang kau Dao te pangrago malami ina nene todolona Menta dure ke dao te susarian matotona sa tombi Pempalian lente ke nasinekul Me korokolondong lako ba panalin bang me kutintian kala lako pintutuan lipu Nakunjan salarikan aruyang tangtongan dika na kuwa aku batingku motonan Mario balu kungan kadamisa pandalam tengko siku diondok-ondok lawannya disali alang badannya di teapel lawan uwai matana ampak damo limbong naurun di uwai matana hayang todonang matalakan anggarnya dito di pokokon na buwan ito di potarong kon asik turi kolong nasendana susi sale puti kendo tento taun tumalar kasusi sali katolamban tento matunno keren to laun tutong mga laun masa balatana lili na patang pinanian padang ribun tao tongkon duka pantarisan makarain na Karo kebulawan na marabi ang pangloloan na puang pagunturan lamay to tali kararaan na suling kebulawan pagapa na melindo tampara pa na kindin baturupan na to sang basen ini itasang kalapan na to dolotan taong tarikan diyang galang pada manipo lugayang na dipakaropo kebulawan na pada meribas sitangana talo kuturi yang na tumbang datu lalu sukan daure na bauwe lamay pada maribalik talo kuturi yang na puang rekesu lami tondok ribelo ara tongkol pantarisan makaraeng na pantaranakana datu bayi ini patendeng na pada dolok damai tikaroko kenami nangalambe todialan kadamisa di kapanan bisara misabungan na pamindan di tanah nampasa di porong-morong totopo pesumbangan tutang dia di neum pelun pale sutungga Tedong mga buluhaluk karambang sampah pale sunda tongkon duka pantarisan makaraeng na pantarana kana to sang masen ini ta sang kalapan na to dolo tataruk turiyang na pangarungan patendeng na taruk kallo tiumba pantarisan makaraeng na patendeng na sepong kalua pangloloan na lamang nga alamay padang ngariran dan batu Mbak pantarisan makaraeng na tarugo bulawan na karasiak kalau sukan daure ada tumuan lamay padangri madandan pagapanati mbak pantarisan makaraeng na patendeng na sene malo pangluluan ada tujuh padang di Kalimantan pagapanati mbak di padangri timika ungaraga sampai dalam kumombong sang tiang karan lindung tangabas sikakan katalunan bakna Mengkara pertama tedai yang tua lo ibu tumbuh pulau pada hari tampunan. Na katonan malagi sini sarong kila na idendan sini ne patana allo ini na. Tondo berongkok tu dari talambi tadi tiba pulang parang tondo pembas siang loli
tidak natulat umama akan lumu surat upanom pokok doke-dokean. Kote balaran nampak kakasih mudio tirantian tuh naluluan igalu kaampulen bang disari-sangka di dalam dam palelean. Lananai nekarindo langan lanika ambe anak kadalian gong sudah kinakan rokos mulai kalaraka. Kau palingong kada sama hulu sapati paulelian tukumua karampuan kamasura nasam. Kakin dinanta angga mairi kini mangmaon bulan matang hati seno. Kikala paparaya makalo tamabukan. Nah kadongkonan kakini nama budolong kirande maaotan kilesuan.
Tengah. Patutun ite tagkasiru na keluarga. Padahal memiliki patutun diketahui kan laku turut perenge. Hebat laku sahabat itu. Irumana ni desa na Patung Gawan Paparines. Irumana ni desa na Patung Gawan Paparines. Terumana oke dome padanan Gawan Paparines. Terumana oke dome padanan Gawan Paparines. Terumana kanepian dome padanan Gawan Paparines. Terumana kanepian dome padanan Gawan Paparines. Sarapang situran dadi. Lagi buat matang ilalang pawin na pulang padang tang sisama mata kalampan apa sakit di pamatuatan akalang batang di kalena. Apalagi gua den naseupa atakupa parayang nabu pemututang tipin di batang di kalena nabu paya datang pilas di kon dari batang ta laut tabon ni aloy ko no misumi pula sumlena
Tidak ini tak sayang ni masuran asana tumulang utos suara dan kanta dalam kalung. Nalagi pula bayu silin urusan kalaman akiran makan oleh dan mati dalam lamangan kubah aku sudah kalangan. Bila kita turun kulino mairi mentau mata putuan bagi maling saling ko ilalang liya kasang mata kalambanan. Susira dan kami toba rabutan kalun yang punang nao. Bila kita atuan sunat. Bila nabukan ng Indian ang maral mata, ipulong ni maling saling ko ilalang liya kasang mata kalambanan. Na kipadin ni mani tang kilang binatang di kalatuin na limbo ko sudah kalalata. Lagi pada di katakan ni mani lupa di katakan kanan na keinawan. Para naturo pagkundong ko di katakan di kalitan kananya ni patang dewa ka di utong tumatangta. Sa kanina takuntong si pasari tamatang menalangi ila si maululuan tamakarara na batara. Diong-diong malabina, kutirin juga tulalikan di masukang kanan kekoanganan. Pumualin na silupa tapuka paraya tapukaraya. Nagbuang matuan din, buang matuan na nagbuang pinangasalo tuntong karintin ni kasulanasan. Takuntong nasa kemay di manalinding kasulanasan. Tuntong si palisun na pala nila si Paribombong na taruno. Tuntong si sangkutukan nila isang bukilang kurang ng tibulin na pala na dapat ikaling puna. Dahil ang tuwalo din po tuntong pulau. Na kipatabi, dapat ka ng tampak kalinaduan at kapalidan suling siya katagi kambyo sa tung bisa harap-harap ni kakirin at pinawang pagkantinan kulawata. Yung tuwa kagumpunan kamanintinan na anak-anak ni Epian. Sama sa santay karana anak ni Epian. May kandanan rinding gila utaw turang pumarin din at telong maupun matulang lagi tutong kakulong ng buwang sinupahan na dinas. Lamentang kilang kang talong-tulong kalau saya kata talong keluar, si taruh nak ketampunan, kamarin tidak na si nenek kita ketampunan katende, turang po hari ini nanti kalau ketampunan turang lagi untuk datang sini orang makan pada kau di pulau di buku tang sini orang ko matang kian suruh, lain lagi lantang ina nama romisa lantang nama lima lantang nama rohana, si taruh nak ketampunan, kamarin tidak na si nenek desa. Rombongan nasi nenek desa waktu Simon berhenti balik. Topatung turang kemarin di nanti lo rumah tu kurang lagi. Tutun kau kalau hasil panalinas. Lamin tahu kita talung puluh lima. Sedang rumah ketumpunan kemarin tinana oke patandukan. Oke pandanan turang ko kemarin di nanti lo rumah tu kurang lagi. Tutun kau kalau hasil panalinas. Lamin tamang ilangkang talong sa talong karua. Cidaro na katampunan kamarin tinan na si Bapak Depni. Rombongan na si Bapak Depni. Patan keso kamu kita damali turun kaburo lako si Bapak Marinas. Lamin tamang ilangkang talong karua. Cidaro na katampunan kamarin tinan na keluarga Pastor Agus. Lampiang salualo turang ko may tandamali kung karo lako Pastor Nathan lain di alam letter E sidaro lantang talong pulon bisa talong pulon dua sidaro katampunan kamaritinan na si Bapak Lala ledo turang ko may tandamali kung karo lako si Bapak Narinas lamin tamang ilang talong pulon karua sidaro katampunan kamaritinan na si Bapak Erto Pak Lelen, rangka minta damali turun kapal orang kau siapa panarinas, lamin tamang ilang talong pulon karua. Si taruna katampunan kamarintinan na si Bapak Serli sarwalo, rangka minta damali turun kapal orang kau siapa panarinas, lamin tamang ilang talong pulon karua. Si taruna katampunan kamarintinan na si Bapak Angki, pandanan rinding gila, rangka minta damali turun kapal orang kau siapa panarinas. Lamin tamang ilang talong pulon karua. Si taruna katampunan kamarintinan na si Nenek Leon lako rangko mitandamali turun kabur lako si Narinas. Lamin tamang ilang talong pulon karua. Si taruna katampunan kamarintinan na si Nenek Erin pandanan rinding gila rangko mitandamali turun kabur lako si Narinas. Lamin tamang ilang talong pulon karua. Si taruna katampunan kamarintinan na DP dan dulu Ledo
bisa apa mana kurang komentar damali itu pun kabur lagu si bapak Narinas dari lagi alam letter B si taruh antara talung pulang karuan si taruh katongkolan kamarintinana pati ini dokter pandangan kurang komentar damali itu pun kabur lagu si bapak Narinas dari lagi kantong talung pulang karuan si taruh katongkolan kamarintinana sepong buntau rombongan nasi pun tahu bangkaian hilang rambut dan namali itu untuk kau orang kau siapa namanya kami kami hilang talung karuan sidar rumah katongkonan kamarin tinan nasi siapa ikan pandanan berinding hilang rambut dan namali itu untuk kau orang kau siapa narinas kami kami hilang talung karuan sidar rumah katongkonan kamarin tinan keluarga Buntu Takari Pak Kuntar Balabatu Rampo Metandamani itu pun kabur laku terbaru lamin kami kilangkan nomor 25 saya laku Talang Pulau Sidaru Nakatangkonan Kamaritinana keluarga Buntu Takari Balabatu Rampo Metandamani itu pun kabur laku Pastor Nathan lain lagi alam letter E yang antara Talang Pulau Nisa Talang Pulau 2 Sidaru Nakatangkonan Kamaritinana anak-anak elemen tanggungan rampo metanda mali itu pun kabar laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung pulang karuan si taruh nakatongkonan kamarintinanga di keluarga Nita pantanan rampo metanda mali itu pun kabar laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung pulang karuan si taruh nakatongkonan kamarintinanga Mama Erwin sama si pusang sama yang karena si Mama Erwin pantanan pun tahu rampo metanda mali itu pun kabar laku si bapak Narinas lamen kama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamaritinana senene sari rombongan senene sari randan batu rampo metanda mali turun kabur laku sepong rinas lamen kama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamaritinana keluarga marhum Nenek Nopi bebok sarukan rampo metanda mali turun kabur laku sepong Evan lamen kama kilantang 20 napa si taruh nakatongkonan kamarintinana senene Yesi kuntu alam rampo tanda tasik kira makaman untuk ini pulauan di bundang sekeliran rampo makan tiang suruh lain dikinan nomor misa lantang nomor 5 lantang nomor 6 si taruh nakatongkonan kamarintinana keluarga Nenek Rendi pandangan puntau rampo metanda mali itu pun kalau laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana Bapak Jesli si Bapak Jesli maruang rampo metanda mali itu pun kalau laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana Patra untuk Kalimbang rampo metanda mali itu pun kalau laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana Bapak Benti si Bapak Benti Uwan rampo metanda mali itu pun kabur laku si bapak Evan lamen tama kilantang 20 napa si taruh nakatongkonan kamarintinana si Mama Evan taparan rampo metanda mali itu pun kabur laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana keluarga Netamu keluarga Netumu sama situ sama tiang karena keluarga Netumu tumbang jatuh kurang komentar damarenteng pedene kondai salaka bilang taruh kesesuaian itu sebulan tadi langkah makan yang suruh dari keinginan nomor misa lantang nomor 5 lantang nomor 6 si taruh nakatongkonan kamarintinana Luki Sola Adina Pak Tandukan rampo metanda mali itu pun kabur laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana keluarga marhum Nenek satu balik timbang datu rampo metanda mali itu pun kabur laku Bang Evan lamen tama kilantang 20 napa si taruh nakatongkonan kamarintinana senene Caca Pak Tandukan rampo metanda mali itu pun kabur laku si bapak Dinas lamen tama kilantang talung karuan si taruh nakatongkonan kamarintinana Nenek Deo karuaya rampo metanda mali itu pun kabur laku si bapak Narinas lamen tama kilantang talung karuan
Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Bapak Rani talung libu rampo mitanda mali tutun kabaro lako si Bapak Rinas lamen kamakilantang talung pulon talu sa talung pulon kalua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Deo kalua ya tu rampo untan atas ini dalam makampon untuk di Kepulauan ni Bukutang Sieran belana taruh tu sesuatu itu si kurang tadi rampo makangkian suruh lain inan nomor misa lantang nomor 5 lantang nomor 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Ape keluarga Nenek Ade kaluaya rampo mitanda mali tutun kaboro lako tebadu lamen kamakilantang 25 selako tanggung pulau. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Bebi si Nenek Bebi talungan rampo mitanda mali tutun kaboro lako tebadu lamen kamakilantang 25 lantang nomor tanggung pulau. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Oi mengape tu rampo mitanda mali utan datasi kita nama kampan untuk di Kepulauan Ibu Kota Masiliran rampo matangkian suruh lain teki inan nomor misa lantang nomor 5 lantang nomor 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Mama Oi si Mama Oi mengape rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Mama Rinas lamen kamakilantang talung pulon karua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Bapak Kepala Lembang Talung Benania sama siturusan sama tiang karana Bapak Kepala Lembang Talung Benania Inde Talung Benania rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narines lamen kamakilantang talung pulon karua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Marlin sangata rampo utan datasi kita nama kampan untuk di Kepulauan Ibu Kota Masiliran rampo matangkian suruh lain dekinan nomor bisa lantang nomor 5 lantang nomor 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na sepompiran dia memang uju rampo mitanda malin yang kenden mengundai saraka bilang nataru itu sesuatu nani itu sikuran dari rampo matangkian suruh lain dekinan nomor bisa lantang nomor 5 lantang nomor 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Bindan to pasar rampo mitanda mali tutun kaboro lako tebadu lain dari lantang nomor 25 selako talung pulau. Sidaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Reski yang tambunan rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narines lain kamakilantang talung pulon karua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Roban tambunan rampo utan atas kira nama kampan untuk di Kepulauan Ibu Kota Masiliran rampo matangkian suruh lain dekinan nomor misa lantang nomor 5 selakuanan. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Kiki si Nenek Kiki tondok tangga tu rampo mitanda mali tutun kaboro lako tebadu lain dekilantang 25 talung pulau. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Ibu Pendeta Anissa Tanggulungan jomai tondon rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narines lamen kamakilantang talung pulon karua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si pengawal Pak Tandukan rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narinas lamen kamakilantang talung pulon karua. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Bapak Indri jumayawan dula rampo mitanda mali tutun kaboro lako pastor lain dari alam leterje lantang talung pulon misa talung pulon 2. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Pati Nenek Beta rombongan na Pati Nenek Beta maleno tu rampo katatasin kita nama kampan untuk di Kepulauan Ibu Kota Masiliran rampo matangkian suruh lain dari inan nomor misa lantang nomor 5 selako 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Rimba maleno tu rampo mitanda malen yang kini mengundai saraka belang nataruh to sesuatu nani to sikuran dari rampo matangkian suruh lain dekinan nomor misa lantang nomor 5 selako 6. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Ori jomai Nenek Ori mengape rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Nenek Kelin lamen kamakilantang nomor talung pulon kaseran lantang nomor 40 bisa. Sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Eko buntao rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narines lamen kamakilantang talung pulon karua sama sirusan sama tiangkaran na si Nenek Piki buntao rampo mitanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narinas
lamin tamaki lantang nomor 30 kalua. Sitaruna katongkonan kamarintinan na sa Nene Ari ko may debo sangala ram komitan damali tutun kaboro la ko si bana epan. Lamin tamaki lantang 20 bisa 20 na apa? Sitaruna katongkonan kamarintinan na Jimmy di tampunan turambo minta damali tutun kaboro la ko si bapa kilin la minta makilantang 30 kasera patang puluhan misa. Citaruna katongkonan kamarintinan na siapa pana adip jemai mamuju rampo minta damali tutun kaboro la ko si bapa kilin la minta makilantang 30 kasera patang puluhan misa. Citaruna katongkonan kamarintinan na papa tiara tampunan rampo minta damali tutun kaboro la ko si bapa kilin la minta makilantang 30 kasera lantang patang puluhan misa. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Tristan balik rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Kelin la minta makilantang 30 kasera patang puluhan misa. Sitaruna katongkonan kamarintinan na si Papa Aura Aura tampunan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Kelin la minta makilantang 30 kasera patang puluhan misa. Katongkonan kamarintinan na si Papa Petris Ledo rampo minta damali tutun kaboro la ko Papa Narinas la minta makilantang 30 karua. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Creo Pak Tandem Dikila rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas la minta makilantang 30 karua. Sitaruna katongkonan kamarintinan na si Papa Lius Makaleng rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Papa Naim Maya Rantepaku rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na Nenek Gisel Pemilik rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na Papa Aska si Papa Naska Kanuruan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Papa Pani jemai Sorowako rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Mama Nopi Sumalu rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Mama Lola Madandan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na Nenek Rensi Sumalu rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas mintu na to langit tamana sa lantang 30 saya dapat 30 karua boleh Pak mintu na to langit tamana kilantang 30 karua. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Ipon Bebo Tagari rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Epan langit tamana kilantang 20 bisa 20 na apa. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Angel Kapa Agungkau rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na sepengunita Pandanan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Mama Beril Pandanan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na si Mama Napita jemai Bekasi rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas katongkonan kamarintinan na siapa Papa Nane Pak Tandukan rampo minta damali tutun kaboro la ko si Papa Narinas mintu na to minta makilantang 30 saya dapat 30 karua. Sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Ugen karua ya rampo minta damali kini mendudai sana kapal matang yang suruh lain neki nomor misa lantang nomor 5 saya dapat lantang nomor 6. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Sande Malinom rampo tatatasi kira ramakaman untuk di pulauan ibu kutang Siliran rampo matang yang suruh lain neki nomor misa lantang nomor 5 saya dapat lantang nomor 6. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Yusri sudu rampo minta damali tutun kaboro la ko baru lain neki lantang 25 tahun 20. Sitaruna katongkonan kamarintinan na Mama Eli jomai Timika rampo minta damali tutun kaboro la ko baru lain neki lantang nomor 25 saya lakukan 20.
Sinaruna katongkonan kamarintinan na Mama Kensi. Mama Kensi yung may palu. Rampo metanda mali ito itong kaborong na mo. Tuwalu, lain ng ilantang 25 sa lamo ng 20. Sinaruna katongkonan kamarintinan na si Papa Verdis. Papa Verdis. Sang situ sang cengkeram na si Papa Verdis. Yung may palu, rampo metanda mali ito itong kaborong na mo Papa Rinas. Katongkonan kamarintinan na si Mama Reni. Siapa Mama Narini yung may kalopo, rangko metanda mali, tutong kaboro lako. Siapa Mama Narinas, katongkonan kamarintinan na si Bapak Lisa, Bapak Analisa, karatuan Lapio, rangko metanda mali, tutong kaboro lako si Bapak Narinas, katongkonan kamarintinan na Bapak Ratna. Siapa Bapak Naratna Pandanan, rangko metanda mali, tutong kaboro lako si Bapak Narinas, katongkonan kamarintinan na keluarga besar Inspektorat Toraja Utara. Nama Toraja Utara turang kami tanda mali itu turun kabur orang kuasa Bapak Narinas pintu na to kami tama kilantang talung pulang nanti kalau susi masa ngarata pagantinan ulawan taki kami satu di kami di ulawan di tonton tumatanda na di buah moilaka na tontong tetana atakato pauganan dumay tutuan bangte ulan dilangi pako todi kaluan tanda tasik na pasakin atau tumampara atau buatan di kaleta nagi kormay melong kaya tu kayo lang mikisulit kararaga dapat tumay kakaboro batayan tekta dati pero manak palapinan pula di papatorgi din na siya nakakakomponan ta langsung pulang kaloro ng bendaunan na natang lampin nilakan matang kesan siya minto na painan kalua at masulanasang gamay te komponan malinong tukunwa kiti mga kurusang lampa kiran de maaw tang kileso Padahal di may kukuha lagi bukan dete bilang den tu tonta dan nambatu matu neneta ko la rapu kumaseman bilang ko la dete mo kun terorete jatu lusok na balik ko na bogos patop yo jadi teman-teman kita meranda batu nenek tidak main ko larapu ko dete masih ke salam alam